Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Narode, evo ćevapi, ide u ćevapi, utakmica počinje za koji minut, znači sada je 20:38, uključivamo se direktno prijenos. Evo narode, pogledajte, znači tamo je, tamo je znači idemo oštro, ćevapi su tu. Evo reklama, idemo mala reklama, znači ćevapi su tu. Evo vidite, znači kako to izgleda. Nema labovo. Kava se pije. Evo imamo ovdje my bruda Ahmedi. Vet hodu med vina. Perfekt, det smager rigtig godt. Kom alle sammen, Kom. Ćevapi, og vi går og kigger på fjernsyn. Det gør vi. Vi skal se kamp i dag. Bosnien, de vinder. Kom så. Alle sammen slut Bosnien, inshallah. Eller de vinder. Ja, det skal vi. Ništa narode, znači zagrijavanje je počelo. Evo, danas sam imao jedan kratak video koji sam poslao online. Moja, onako, što se tiče moga iskustva, znači današnja utakmica trebala bi da zvuči ovako. Moja, imam dvije opcije. Jedan ili jedan. Ja sam danas rekao na video, prije nego što sam krenuo na posao, znači rekao sam rezultat koji bi Bosna i Hercegovina trebala da dobije, a to jeste neriješeno 1-1. Iskreno, ovo je iskreno, pazite. Druga opcija, ako se budu pokazali kako treba, mogućnost je za 2-1. Znači 2-1 za Bosnu ili 1-1 neriješeno, s time da idemo sa 2 poena naprijed i Katar 3 poena, to je 5, znači prolazno. Znači 1-1 bi najbolje bilo odigrati sa Švicarcima, a sa Katarom pobijediti. Kanada, i to je to. Bosna prva, Kanada druga, Švajcarska treća, Katar četvrti. Imamo ovoga našega brata iz Sandžaka, on je dao prognozu, ali ja ne vjerujem u tu prognozu, nećemo se složiti s tim. I to je to, narode. Pozdrav.